Dobroveče, poštovani gledalci. Ja sam Jelena Stojanović, a vi kao i obično pratite još jedno izdanje emisije Pogledajmo istini u oči, u kojoj govorimo o položaju i problematici osoba sa invaliditetom. Tema večerašnje emisije je rad organizacije Pomoć porodici, inkluzija, socijalna inkluzija, razne vrste aktivnosti i edukacija koje predstavnici ove organizacije realizuju. Čast mi je da u večerašnjoj emisiji ugostim magistra Stevana Nestorova, koji je potpredsednik organizacije Pomoć porodici. Dobroveče i hvala na odvojenom vremenu. Dobroveče, hvala i vama na pozivu. Zaista mi je čast i zadovoljstvo da budem gost vaše emisije. Hvala. Stevane, reći ćete nam na početku nešto više o tome kada je osnovana vaša organizacija, šta je bio cilj osnivanja i kada ste vi negde, pretpostavljam, shvatili da srpskoj porodici je potrebna pomoć, jer čim ste osnovali ovakvu organizaciju, verovatno ste time i bavite. Da, nevladinu organizaciju Pomoć porodici je osnovala dr. Ljiljana Abramović-Savić još pre 18 godina. Što bi onda govorilo o tome da je Pomoć porodici jedna od najstarijih nevladinih organizacija u Srbiji, u Beogradu. Prosto sedište nam je u Beogradu, u Nušićevoj ulici, na samim Terazijama. Prosto u tom vremenu, 1993. godine, svi smo svesni u kakvom smo vremenu živeli, da je država bila u krizi, da su naši krajevi bili zahvaćeni ratom. I prosto u tom momentu se prepoznala potreba da se svim tim ljudima na neki način pomogne. U početku je Pomoć porodici delovala kroz različite projekte koji su se ticali zdravstvene zaštite, zdravstvenih savjetovališta, pomoći deci ugroženoj u ratom zahvaćenim područjima, pomoći ženama. Pa eto da napomenem da se tih prvih godina, prve neke 2 godine, organizacija izvala Žene pomažu ženama. I onda prosto kako se i menjalo vreme i rat se završio, došli smo do zaključka da ime koje bi na najbolji način oslikalo naš rad je zapravo ime Pomoć porodici. Jer sve praktično što se radi i sa decom i sa odraslima se prelama preko porodice i prosto Pomoć porodici je najadekvatniji naziv za jednu organizaciju koja može da ponudi nešto vrlo specifično u Srbiji što pretpostavljam druge organizacije ne mogu. Kada ste počeli da se bavite pružanjem podrške deci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima? Pa da, upravo tako. U nekom proteklom periodu svi smo svedoci te naše novije istorije, posebno koja se tiče dece sa smetnjama u razvoju i njihove socijalne inkluzije, odnosno društvene inkluzije. Prosto naša zemlja kao potpisnik mnogih deklaracija koji se tiču prava osoba sa invaliditetom i dece sa smetnjama u razvoju, da sad ne pričamo detaljnije o tome, je zaista imala i obavezu da takve mere učini, prosto da se poboljšaju uslovi života ovih osoba. Ali naravno, svi ti državni sistemi, kao i u svim državama u tranziciji, pa i u našoj državi koja je od tih nekih godina počela da trpi ogromne promene u svim sferama. Specifično je da su ti državni sistemi veoma spori i glomazni i da upravo na tim temeljima su se i razvile naše nevladine organizacije u Srbiji, kao što je i Pomoć porodici. Zbog prosto postojanja bržih i efikasnijih i kreativnijih mehanizama da se određeni problem u nekom momentu reši. Kada govorimo o deci sa smetnjama u razvoju, mi uvek ističemo da se mi bavimo socijalnom inkluzijom. Trenutno najviše se bavimo socijalnom inkluzijom. Zašto to posebno ističem? Zbog toga što kada kažemo inkluzija, najviše naših građana i roditelja pomisli da se inkluzija u stvari odnosi samo na obrazovanje, odnosno pomisle prvo na školu. Ali mi inkluziju shvatamo puno šire, jer se inkluzija odnosi na celokupno društvo, a ne samo na sistem vaspitanja i obrazovanja koje je u stvari samo jedan društveni segment. I tu, u stvari, to je tema o kojoj možemo večeras da pričamo, jer tu u stvari dolazimo do problema. Ako inkluziju shvatamo tako usko i ako se shvata da se odnosi samo na taj segment obrazovanja i vaspitanja, automatski tu dolazimo do problema i
deca sa smetnjama u razvoju, deca sa invaliditetom ne mogu da budu zaista prihvaćena, jer su prosto preskočene one osnovne stepenice koje se tiču porodice, predškolske ustanove i naravno svega onoga što treba da prethodi obrazovnoj inkluziji. Dobro, i koliko su prema vašem mišljenju deca sa smetnjama u razvoju socijalizovana u Srbiji? Pa, brojna istraživanja koje su sprovele čak i eminentne organizacije poput UNICEF-a govore o visokim ciframa, o visokim procentima dece sa smetnjama u razvoju koje uopšte nisu u sistemu vaspitanja i obrazovanja. Prosto mislim da bi trebalo u ovom momentu i osvežiti, ponoviti tako jedno istraživanje, ali činjenica je da je i dalje veliki procenat, da ne govorim sad koji su procenti bili pre par godina, čak i do 80%, ali mislim da i dalje veliki procenat dece sa smetnjama u razvoju van obrazovnog sistema. Misli se da su to uglavnom višestruko ometena deca koje su u ustanovama drugog tipa koji nisu obrazovne ustanove, ali prosto ni naše obrazovne ustanove još uvek nisu spremne da prihvate decu sa višestrukim smetnjama. Kao što sam i rekao, svedoci smo brojnih društvenih promjena u našoj zemlji, u novijoj istoriji. Pa eto, ako već i govorimo o obrazovanju, svedoci smo i brojnih promjena i u obrazovnoj politici. Videli smo da se obrazovna politika u Srbiji prosto ciklično menjala kako su se ponavljali i izbori u državi, tako reći kako se i menjala vlast, pa smo tako imali u Srbiji neke 3 ozbiljne promjene u sistemu obrazovanja, odnosno u toj ideji prosto, ne konkretno i u konkretnim promjenama u praksi, 2001. 2004. i ove neke najnovije promjene od pre par godina, i prosto sve to doprinelo tome da se mali pomaci, zaista mali pomaci naprave u sistemu vaspitanja i obrazovanja, ali nedovoljni. Brojni su pokušaji propali i pokazali se kao neuspešni, mada generalno rečeno naš sistem reforme obrazovanja odlikuje zaista jedan veliki diskontinuitet svega toga, prosto i od ideje do implementacije. Jednostavno rečeno, mnogo se toga bilo zamislilo i počelo, pa je sve to stalo, pa kretalo ponovo u nekom potpuno drugom pravcu. I onda kada govorimo o školama, prosto pitamo se kako su na škole još uvek i žive, kako su to sve preživele. I onda u tom momentu dolazimo danas do jednog dobrog zakona koji imamo, zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, koji bi mogao da omogući mnogo toga, ali nažalost u praksi puno toga još nedostaje da bi taj zakon mogao da se sprovodi. Prema vašem mišljenju, koliko su naše škole, ustanove, pedagozi, nastavnici i svi oni koji bi trebalo da sprovode inkluziju u obrazovanju, u praksi, koliko su u stvari pripremljeni za to? Da, to je posebno delikatno pitanje i bolno pitanje kada o tome govorimo, ali prosto ako se eto i emisija zove Pogledajmo istini u oči, jel tako, treba zaista da budemo onda i tu realni i da kažemo da se odmaklo dosta odnosno na, recimo, period pre 2000. i na samu 2000. 2001. godinu, ali ne dovoljno. Prosto kao nevladina organizacija i kao neko ko se i u tom nekom stručnom smislu bavi vaspitanjem, obrazovanjem, posebno edukacijom i rehabilitacijom dece sa smetnjama u razvoju, ne mogu da kažem da je dobro stanje. Mi smo sproveli jedno obimno istraživanje u 37 predškolskih ustanova u Srbiji, koje nam je dalo odgovore na pitanja koje se tiču nekih od aspekata procesa inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji. I pokazalo se da je, u stvari, jednostavno rečeno, neznanje jedan od najvećih problema kada govorimo o obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju. Naravno, u svetlu inkluzije. Do sada su se deca sa smetnjama u razvoju obrazovala i vaspitavala isključivo u specijalnim školama, a prosto uvođenjem inkluzivne prakse ta deca sa smetnjama u razvoju, deca sa invaliditetom, su sve više počela da pohađaju redovne škole, što im i njihova osnovna prava i zakon i omogućava i dozvoljavaju. I tu dolazimo do jednog problema u praksi
koji se ogleda u tome da i pored dobre volje, nastavnici i vaspitači, što je naše istraživanje pokazalo, smatraju da nisu dovoljno obučeni za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Tu se ponovo prelama neki finansijski aspekt preko svega toga i pored napora da se oni obuče konkretno kroz različite vrste stručnog usavršavanja, konkretno i mi imamo seminar koji je akreditovan i nalazi se u katalogu stalnog stručnog usavršavanja nastavnika uopšte zaposlenih u prosveti i takođe kroz naše projektne aktivnosti u manjim gradovima sprovodimo edukacije, ali i dalje se prepoznaje velika potreba za edukacijom. Prosto vaspitači i nastavnici u svom nekom bazičnom obrazovanju nemaju znanja koja mogu da pomognu, koja bi im omogućila u stvari da pomognu deci sa smetnjama u razvoju. U praksi mi to sve imamo, znači mi imamo i mnoge zakone i pravilnike i deca jesu zastupljena, deca pohađaju zajedno škole, takozvane redovne škole, prosto ta usluga postoji, ali kao što je naše istraživanje pokazalo, postavlja se pitanje kvaliteta od te usluge, ishoda svega toga, posledica koje možemo da očekujemo ako se usmerimo na dugoročne ciljeve, a ne na kratkoročne ciljeve. Da, i pretpostavljam da onda vi onako priskačete u pomoć roditeljima koji su verovatno izbunjeni i ne znaju na koji način da pomognu detetu. Šta onda vi radite tu kao organizacija? Pa jeste, upravo baš je tako u stvari i onda prosto roditelji imaju tu velike dileme. Svaki roditelj bi želeo da njegovo dete sa smetnjama u razvoju pohađa redovnu školu ili redovan vrtić, da bude sa svom ostalom decom i da bude prosto u toj sredini u kojoj dete živi. Jer verovatno da se i ne zna da u svakom gradu ne postoje specijalne škole i da često zbog tog školovanja deca moraju da budu u nekim drugim gradovima. I to je jedan sistem koji je do sad dobro funkcionisao sa tog aspekta rehabilitacije, edukacije. Ako posmatramo sa nekog drugog aspekta, da bi roditelji želeli da im dete bude u toj sredini u kojoj živi i da je za to dete sa nekog drugog aspekta, pre svega nekog mentalno-higijenskog, bolje da bude u toj nekoj redovnoj školi ili redovnoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi, onda bismo trebali da omogućimo da to dete ima adekvatan tretman edukacije, rehabilitacije, odnosno u zavisnosti od vrste smetnje u razvoju, da se dete stimuliše u razvoju. Toga nemamo, to je jako teško u ovom momentu izvodljivo i kao što kažete, tu mi nekako uskačemo i pokušavamo da pomognemo tim porodicama, pre svega u donošenju odluke i to baš na ovakav način, i ovo je jedan od načina, kroz razne dokumentarne filmove koje smo snimili, da roditeljima pokušamo da shvate šta znači ako dete pohađa ustanovu, školu, u stvari za decu s smetnjama u razvoju, specijalizovanu recimo za gluvu decu, za slepo-slabovidu decu, ili ako odluče da to njihovo dete, što je njihovo pravo, pohađa redovnu školu. Šta je tu bolje, šta nije, jer prosto roditelji u ovom momentu ne znaju šta da misle. Sa jedne strane od stručnjaka dolaze tvrdnje da je jako štetno da dete ide u specijalnu školu, takozvanu specijalnu školu, a sa druge strane od nekih drugih stručnjaka istog profila, recimo, ti isti roditelji dobijaju savete da to isto njihovo dete, da je štetno da ide u redovnu školu. I onda roditelji tu ne znaju šta da misle. A šta im vi kažete? Onda nije lako, prosto nijedno dete nije isto, kao što niko ni od nas nije isti. Svako na nekom svom životnom putu, svaka porodica, svako dete. Mi onda radimo edukacije za roditelje kroz razne edukativne radionice, a od ove godine, upravo i od sad počinjemo implementaciju jednog novog projekta koji se tiče upravo uspostavljanja bolje saradnje i kooperacije između roditelja, ustanove, lokalne zajednice i deteta. Mi onda sa njima razgovaramo, radimo razne edukativne radionice, gde onda roditelji zaista mogu da se upoznaju i da donesu
trenutno neku odluku koja bi se ticala njihovog deteta. Predočimo im mogućnosti, prosto im otvorimo neke nove puteve na osnovu velikog iskustva i naših saradnika i naših korisnika iz prakse. Da, uradili ste nekoliko dokumentarnih filmova. Sada ćemo za vreme pauze jedan pogledati koji govori o inkluziji. Recite nam nešto o tome, uvedite nas malo u ovaj film koji ćemo vidjeti. Pa da, evo prosto reći ću da smo uvideli, pored brojnih štampanih publikacija koje smo svih ovih godina izdavali i štampali, uvideli smo da ipak ljudi u velikoj meri koriste internet i elektronske medije i da na taj način stiču informacije. Ove godine smo snimili 5 filmova, 4 su igrana filma i govore o mladima sa smetnjama, mladima u stvari sa invaliditetom. Jedne lepe priče, imat ćete priliku i da vašim gledalcima to pokažete, a ovaj film koji ćemo večeras gledati govori upravo o inkluziji. Ideja je da predstavimo u Srbiji šta je inkluzija i šta zaista u stvari nije. Jer kada govorimo o inkluziji moramo da razjasnimo da inkluzija nije program, da inkluzija nije neko posebno mesto, kao što ni specijalna škola nije mesto, nije zgrada, nego prosto jedna specijalna edukacija, rehabilitacija. Tako da ljudi misle da čujemo od roditelja da traže da upišu dete u inkluziju. Znači, inkluzija nije program, inkluzija je prosto jedan stav i filozofija, prosto jedan put, način razmišljanja. I inkluzija zahtjeva veliku fleksibilnost u razmišljanju, u radu i to smo i pokazali zahvaljujući našim partnerima iz Finske. Film je sniman u Finskoj i Srbiji i eto, to je bio jedan uvod, mislim da će film sve reći. Evo, predlažem da pogledamo film, pa blok reklama i onda se vraćamo u studio da nastavimo razgovor. Hvala. Inkluzija je pitanje društva u celini, a ne samo pitanje škole i obrazovanja. U javnosti uglavnom postoji mišljenje da je inkluzija dece sa smetnjama u razvoju samo njihovo pohađanje redovnih vrtića i škola. Inkluzija se odnosi i na užu i širu porodicu, ulicu, lokalnu zajednicu i društvo dece koje se igraju u parkiću. U domenu obrazovanja inkluzija predstavlja stav da je neophodno napraviti promene u društvu kako bi svako dete napredovalo prema sopstvenim mogućnostima. Uvideli smo da je inkluzivno obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju neophodnost i njihovo pravo, ali da tome treba da prethodi mnogo društvenih i organizacionih promena. Inkluzija počinje u porodici, već samim rođenjem deteta. To dete, novi član, dolazi u porodicu i to je prva inkluzija. Često radost rođenja deteta pomuti saznanje da razvoj deteta odstupa od onog uobičajenog. Neka odstupanja se vide već po rođenju, neka nastaju kasnije. Ono što je najvažnije je to da ne moramo i ne možemo biti svi isti i da je to upravo bogatstvo našega sveta. Sljedeća stepenica inkluzije dece sa smetnjama u razvoju je predškolski uzrast i igra dece. Dete sa smetnjama treba da bude među svom ostalom decom koja treba da ga prihvate, odnosno da se naviknu i na različitost. Od međusobnog druženja imaju koristi sva deca. Tokom 2011. i 2012. godine uspostavili smo saradnju sa lokalnim zajednicama i predškolskim ustanovama širom Srbije. Naš rad predstavlja osnaživanje škola i predškolskih ustanova za podršku deci sa smetnjama u razvoju u procesu inkluzije u društvo na lokalnom i regionalnom nivou.
U partnerskim gradovima širom Srbije se održavaju seminari za nastavnike i vaspitače. Inovativnost u našem radu je da se obraćamo direktno, ne samo odraslima, nego i deci koji ćemo pokazati kako da prihvate vršnjake koji su drugačiji od njih. Edicija slikovnica Naš novi prijatelj, na kojoj je radio tim eksperata, prikazuje druženje sa decom koja imaju različite oblike smetnji u razvoju. Na ovaj način, kroz priče o Stefanu, Jani, Aleksi, Mileni i Lenki, deca će lako naučiti prve lekcije o toleranciji i različitosti. Zahvaljujući ovim slikovnicama možemo sa lakoćom deci pružiti prve informacije o različitosti i toleranciji. Tako će deca od početka, kao što nauče da hodaju ili govore, naučiti da pomognu onima kojima je pomoć potrebna. Nakon ove stepenice sledi sledeća stepenica, a to je škola, koja u životu predstavlja društvo u malom. Mesto na kome se sreću roditelji, deca, nastavnici. Mesto na kome se odrasta, uči i živi. Obrazovanje nije proces sticanja samo akademskih znanja, već i usvajanje veština i znanja potrebnih za svakodnevni život radi što aktivnijeg uključivanja pojedinca u zajednicu. Sve ovo je lako reći, ali teško ostvariti i takav stav najčešće ostaje na rečima i želji. Pomoć porodici je u svom prethodnom radu iznela stav da je mera inkluzije u obrazovanju dobrobit kako za decu sa smetnjama, tako i za svu ostalu decu. Mera inkluzije u vaspitanju i obrazovanju je uzajamno dobro, odnosno uzajamna korist i za dete koje ulazi u redovnu grupu, odnosno redovan razred, ali i za onu decu koja primaju dete sa smetnjama u razvoju. Nekada je to teško obezbediti jer ukoliko je u pitanju određena vrsta ometenosti ili teži stepen ometenosti ili ako su u pitanju višestruke smetnje u razvoju, sa detetom bi trebalo sprovoditi intenzivan defektološki tretman koji može sprovesti jedino defektolog određene specijalnosti. U kontaktu smo sa velikim brojem roditelja koji su pokušali da upišu svoje dete sa smetnjama u razvoju u redovnu školu. Mnogi od ovih pokušaja su bili samo integracija deteta u školski sistem, bez njegove prave uključenosti u sve aktivnosti unutar odeljenja. Veliki je broj prepreka koje postoje u sistemu obrazovanja u Srbiji, koje onemogućavaju da se proces inkluzije sprovede u potpunosti i na pravi način. Prepreke idu od nedovoljnog broja defektologa koji mogu pomoći deci sa smetnjama u razvoju do fizičkih barijera. U praksi postoji nesklad koji roditeljima daje sliku da institucije sistema ne rade sinhronizovano. Sa jedne strane se roditeljima dece sa smetnjama preporučuje školovanje isključivo u specijalnim školama, a sa druge strane se tim istim roditeljima preporučuje da se njihova deca školuju isključivo u redovnim školama. Sa obe strane dolaze argumentovane tvrdnje stručnjaka koje govore kako o štetnosti specijalne škole za dece sa smetnjama, tako i o štetnosti redovne škole za dete sa smetnjama. Zbog toga sve veći broj roditelja ne zna šta da misli. Naše istraživanje o inkluziji dece sa smetnjama u razvoju, koje je sprovedeno u 37 predškolskih ustanova u Srbiji, pokazuje da se u svim predškolskim ustanovama naglašava velika potreba za stručnom podrškom logopeda i defektologa drugih specijalnosti. Za uspešnu inkluziju dece sa smetnjama potrebno je više zalaganja svih učesnika ovog procesa, pa i samih roditelja. Pored postojeće saradnje sa roditeljima, potrebno je više raditi na edukaciji roditelja i razvijanju održivog sistema dobre saradnje roditelja i ustanove. O tome nam govore i iskustva naših partnera iz Evrope. We here in Finland, as a parents, are making more and more actively work in respect to have good cooperation between schools and parents, between also schools, teachers, parents, children. Naše bavljenje inkluzijom i naš pristup inkluziji smo zasnovali na uslovima i stanju koje je trenutno u Srbiji. Možemo reći da je pristup inkluziji u Srbiji vrlo specifičan, da tu postoje brojne nedoumice i da najviše zbog svega toga inkluzija nije dovoljno ni shvaćena u Srbiji. Uz podršku Ministarstva inostranih poslova Finske, odnosno Finske ambasade, boravili smo kao gosti Ministarstva za edukaciju u Helsinkiju.
Tamo smo se upoznali sa finskim obrazovnim sistemom i upoznali smo se sa sistemom inkluzivnog obrazovanja. Zaključili smo da finski sistem obrazovanja odlikuje izuzetna fleksibilnost kao i ostale evropske sisteme i smatramo da je to u stvari ključ uspeha inkluzije dece sa smetnjama u razvoju. Uz podršku finske ambasade uspostavili smo brojna partnerstva i upoznali smo se sa finskim obrazovnim sistemom koji važi za najbolji u Evropi. Upoznali smo se sa radom predškolskih ustanova, redovnih i specijalnih škola. Postoje i redovne i specijalne škole, ali i takozvani mešoviti sistem, gde su u jednoj zgradi specijalna i redovna odeljenja, pa čak i 2 škole. This CDT Comprehensive School was built in 1962. And there used to be a special school and then a comprehensive school. And about 7 years ago we put 2 schools together because we already were one unit and we wanted to be together and include groups and children. Wonderful. We see that it's a really good combination. Yeah, we have many ways of doing these flexible arrangements. You are so creative. And your teachers are creative, yes. Creative, yes. They have this freedom. Siliti školu smo posjetili kao primjer finskog obrazovnog sistema, specijalne edukacije i fleksibilnih nastavnih aranžmana. I just want to say that we really believe in this system. We believe that this is a way to survive and to be happy, and for teachers this is a way to go on. It's the best possible way, I think. And what's your results? It's good? Results are quite good, and I think it prepares the ordinary children too. It prepares them to life. It prepares them to the life that there are many kinds of people. Siliti škola se menjala u korak sa društvenim promenama i prerasla je u školu u kojoj je polovina učenika u takozvanim redovnim ili opštim odeljenjima, a polovina je u odeljenjima za posebno obrazovanje. Škola je sačuvala svoje nastavnike i defektologe i bavi se redovnim i specijalnim obrazovanjem. Resursni je centar i pruža ekspertizu u oblasti edukacije i inkluzije dece sa smetnjama u razvoju. Kako to izgleda u praksi? U jednom bloku su 2 učionice koje povezuje hodnik. U jednoj učionici su deca bez smetnji, a u drugoj deca sa smetnjama. Smetnji su uglavnom lakšeg stepena. Procedura prelaska iz jednog u drugo odeljenje u oba smera je vrlo jednostavna i zasniva se na proceni nastavnika i škole. U tom posebnom ili razvojnom odeljenju najčešće bude do 6 učenika sa kojima rade specijalni nastavnik, defektolog i asistenti koji takođe posjeduju adekvatno obrazovanje. U Kallio školi, jednoj od najstarijih škola u Helsinkiju, smo zatekli u odeljenju 6 učenika sa smetnjama, defektologa i 3 asistenta defektologa. Presudnu ulogu za uspešno sprovođenje inkluzije u Finskoj igra fleksibilnost i odlična organizacija koja nastavnicima i defektolozima daje potpuno odrešene ruke u smislu inovacija i kreativnosti. Ovde svako dete ima pravo i obavezu da se školuje, čak i ako je na bolničkom lečenju. We have 200 pupils in our school and our staff is 47 altogether. We have 23 special education class teachers and 10 special education teachers and 11 school aides in our school. Our children are from psychiatric wards or somatic wards like cancer and all kinds of traumas. And then we have also wards which are these kind of neuro-cognitive wards. And in Finland, it's in the law that all children and youngsters who are in hospital care are entitled to come to a hospital school. Što se tiče škola za gluvu decu u Evropi pa i u Finskoj, struktura dece se u ovim školama izmenila. Gluva deca sve više pohađaju redovne škole zbog rane kohlea implantacije, a u školama za gluvu decu je sve više višestruko ometene gluve dece. Ove škole su preuzele ulogu resursnog centra, pa tako defektolozi prema rasporedu odlaze u sve škole u Helsinkiju u kojima ima gluve dece. U našoj zemlji mi smo u stvari na početku jednog dugog i ozbiljnog puta da inkluzija dobije svoj